لگور تمن خوی بچوک رنگام بو تابلوین خوا هل دبجیره جبر کو بجداریال جهکی گرین کل بنداویه. E assim, com meus 9 anos, eu já comecei a pintar profissionalmente. ده 8 سالیه دا من دست بنگارکشی لسر قماشا کر و هر واسا دست برگرتناوی نیا کر. پاشی دیکا من ناوه من بو بجداری و پشبرگیه تومار کر و تابلوین خو لموزخانا دلوور و نوکه بو پشانگه تابلوان چید کم. دایکا هنرمند زارو بحثا گلک چالاکی و شیانین وی دیگه. É uma luta e ela é uma... Ew zaroke û di nava şêrekî de ye. Nabe em zêde tiştan jê bixwazin. Sofya divê nîgarkeşiyê bike û berhemdar be. Divê wisa nebe. Ew dixwaze bilêze, dersan bigire, here dibistanê û dêrê. Û çalakiyên li dêrê bike. Bilî nîgarkeşiyê ji mareke çalakiyên din yên wê hene. باندورا هنرمند ناسکریه هولندی وان کوخ لسر وی هيا. Estrelada? Então, aqui tem aquela árvore. وان کوخ جبرکو جیانوی دجوار بی او راستی زحمتین بردام داد هات. هنرمندک بی کودکاری هستین خو بکتا تابلو و از هستت کم کو من گریدانک لگلوی هیا و پاشی من حز جیکر. ما مستایا وی دستپیکی هرزی شیانین وی ناسکر بون. Como professor, você identificar... Wekî mamosteyeke ez şiyanên xwendekarên xwe nas dikim û dikarim wan pêşketî bibînim. Ev ji bo min kêfxweşiyek mezin e. ما مستایا صوفیا یا هنری دبیجه کو بجداریاویت پیشانگی ها لووره دا دیوی گلک بهستر بکه. Ela tá nesse ritmo agora. Ev li ser vê rîtmê here Parîsê û bawer dikim bi rîtmeke baştir vegere ku ev ê gelek tiştan bixwere bîne. بختوره کو دی تابلوین وی و هنرا وی ببه بشکی پیشانگه کی الجهکی گلک گرین کل جهانه. Aquilo pra mim vai ser muito... تشتگلک سوریالیه کو ده تابلوین من لئک جماسن ترین موزخانین جیهانه اینه نشاندان. نجیب بالای دنگ امریکا واشنطن.